siapa sih? Majikan, 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 majikan. Sekian jari wong jaman edan, akeh kelakuan sing mancing aku. Asal dheweke seneng percaya, asal dheweke bunga, peduli wong awet ngomong apa. Bos Jaya Mimine Yuli, Mimine Yuli, Mimine Yuli, Mimine Yuli, Mimine Yuli. Ome Alpi, sekian ana maning kelakuan. Ome Alpin, Ome Alpin ini joget lalang kedai. Ome Alpin asal ngarusi langsung ngecet ning panggung. Sing penting majikan lala kedaya. Majikan siapa deh? Anggugun, 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 Mama Yuli disambung. Mama Yuli, Mama Yuli, Mama Yuli, Nok 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 Yuli. Sensasi pengen terkenal diri, yang jadi viral terkenal kaya artis. Mimi Rizka, Elisa, Mimi Risa, Mimi Risa, Mimi Risa, Mimi Risa, Mimi Risa, Mimi Bulan, Bulan, Mimi Bulan, Mimi Bulan. Lala kedaya, joget sing dikalah. Rasanya asik, joget lima di bos asap. Katakan Mimine Endang wong Supra, Mimine Endang. Sekian ada maning kelakuan, majikan yang joget lala kedaya. Majikan asal ngerungumusi langsung manjat ning panggung. Sing penting joget lala kedaya. Nok Yuli disambung. Ibu Jaya, Ibu Jaya, Ibu Jaya, Ibu Jaya, Ibu Jaya, Ibu Jaya, Ibu Jaya. Disambung Bos Asem, Bos Asem, Bos Asem, Bos Asem. Tanya Kevin, Kevin. Sensasi pengen terkenal diri, yang jadi viral. Mimine Aris sayang, Mimine Aris, Mimine Aris, Mimine Aris. Kata Tete
asalnya Kusik Sing penting Kejodobe Lala kedaya Matur kesuwun majikan Kesuwun majikan Yuli Ibu Jaya Matur